Megalayapost.news. Sa kaway pat kadurki, kabay day bagajing siya bom dusman, kaway ka kanarit, hapo jangka Aryadaha, Taltala Sporting Club, Hagitan, Kamarhati jangka Not, Arfusau, Paraganas, Kajala West Bengal. Kabala sapriang hakirinsan social media hanin kasingi. La keno baya ketika kam riu klau, la le lagi beriu, kibaya jan baha buat nongelam ka Trinamool Congress, Ujayan Singh. Katay kadurki la antat bakaday kablaring hau banay rempang jong sinam arhajar arpaway. Kabapan bagi te gibriu jong Ujayan Singh, kilabat nagikiti bat kikijat jong katay kalonot, kat bakiway pat ki bom, yaka dagi diang teli, klem jing isnay, wad hapadeng gajing linyar, bat yam na gajing pang. Alor kani gajingja kipulit ke Barakpur Police Commissionerate, kilapan bena lingba kerinsan social media, bakila ujor ijahar sumutokis halor katay gajingja, buat pentipru bakaan kan le ekabdan kam ya borok kita girunar ki bapau ha kadurki kabala sapriang shushu ki pulit kila pentipru ba arngut kirunar ki blatip kerteng kemuguddu buat juga kila syakem no buat kejingtwet ban kem saya kumban ringut ki weipat kadang ya cekmat bakuntop yote Ujayan Singh bala sya ujor ijahar lang wala uklempau setia ha te kadurki. Megalayapost.news.